Kani ketika Pati CCTV. Kalampung ilakai North East Zone Interstate Badminton Championship arajar khan rio kelas dang hakani ganong ba hakasengi ba ar hakabalawan benesia menta deki pratli gijela jongkathan chitai lamingi kibakan thop ya gijela Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura bat kumjuru nagani gijela Meghalaya. Ya kani kalampung la play perda da Commissioner Sekretari Ketnat ilakai jongka Sarkar Jila uba Frederick Roy Kharkungor ubalalong ukongsan ringkat ikong Matsiudor war Nongbri kom ka simbot kongsan haringkat kajingran lang u Presiden ka Meghalaya State Badminton Association u Dr. Wellock Harshieng bat kiwi-kiwi dikot jongni sinjuk. Hakani kalimpong ka Jila Meghalaya kalasai khatsawut kinoi lekai gi bakansai adien bakalala bani lekai bha ha ka state level badminton championship arajar khan rio. Kabadang shudep long dangshen Hanong Stone West Khasi Hills. Kini ki kenthop yo Ram Najar, Mebanker Shulai, Vankar Prakash, Prasenjit De Menvi Shulai, Sri Sami Pasa, Buram Langki Lakyang. Hakaliang ki kenthai ki long ka Priti Singh, Larihun Wajri, Cheryl Mauli, Dorothy Chalam Bat ka M Khasang. Ya kani kalumpong on penha perda, hakasingi thok dieng kataka arpu praterik mentau benai hakapor lai baji janmia. Kani ketika Pati CCTV.